Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulaya wer yang man la away pakaway kanong song jangkari manit jengo ya ka kartavyapan kabarang shishna thamai badia umot sakan mau jong Netaji Subhash Chandra Bose. Ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu kalau ong bakajan bahagi dari lani ka jingishim bentalang jong baro kalong ka atiar ban penduk jat ya ka jingpang tuberculosis nakari. Ka Presiden kalakran ya kani hadian bakala pelan ya ka Pradhan Mantri TB Mukh Bharat Abhiyan lingba ka video conference ban penki imbyang ya ka thong ban rat dingkhong ya ka jingpang TB nakari hashwa jong snam 8,000 arpsan. Menteri Katanat Commerce and Industry Piyush Goyal ula penti kena biang baka jingele ka India ban penlong ya ka jingedai Indo-Pacific ka balat luit ka bakan thuplang bat ka bapriang. Uni Menteri hena ka sengi ula let ishim benta haka first in person ministerial meeting jong ke India Pacific Economic Forum IPEF a Los Angeles. Ka National Testing Agency NTA ka kami lenti ban penbana ya ka result jong ka Common University Entrance Test CUET undergraduate haswa ka khatsan tarik mentau benai lani haswa ka tu ka nisngi. Ka sarkar preng kalakhang ya ka jing chalan ya khau persen na ka jing tumu ban penbiang ya ki long yeng ki ba penan kam khau Katanat Directorate General of Foreign Trade DGFT ha ka jing penpana kalaong baka rukom chalan ki khau persen la penthamai na ka jing yo sha ka jing perking.